ni saa cia bilingi wa mauvo. Sialeleka mwendoni wa saa 3:30 sawiyo na one vilingi wa mauvonye ni itawa Caroline Mweni wa Muteti ni idhi wanditethia sena keteres ya mwende uloku unengelelea vilingi kwanzia ya meko woni waku nituokoa sana mbani ya ile 395 kana uthi mutandaoni wa Facebook tutume woni waku ni Mutongoi TV na ani ya mema mauvo otundu tukumbanisye indi kwanzia ya ukuvi. Ala tukumbanisye ni pamwe na Musumbe William Ruto kutua alame na misala ya Ndhimongelwe na kilungu cha thandatu yuluwayiana sikukuni ya thukumi. Misimbe wayana yemwe mutituni kukunika ni mbua andu atatu maitiwa ni thayu Kangundo na Matungulu. Francis Mwangangi kukula vethiwe na mivango ya kuthamia alama kunikite ni mbua na kuthamia maskuluni. Na umwe wa alama navonokie mbangani ya Mutuiko Elwa Kamandera kuelesya kila kinethiwe. Bilingi wa mauvo. Na tuambelelia vilingi wa mauvo President William Ruto umundini watongo isia enenthi kutania siku kuya thukumi kana Labor Day kiwanzani ta Uhuru Gardens musini wa Ilovi vala wakulia thukumi alama misala ya Ndhimongelwe misala kwa kilungu cha thandatu yuluwayiana. President Ruto ni watumia chathiki kuta thukumi alame mkomoni ta matakitali manengenda ya utio wa koti metikile kwikala mesani na silikali no kana kuungamia mukomo wo na maisio kama uyani aiweta nthi ya Kenya oyu ivindani ivinda yumu yukwati na yisa kuyanisia amama wendi make Ilovia alama takitali maendekethetie. Benjamin Mwaka no kutuelesea. President William Ruto ni watongoisia nthikutania siku ya Labor Day kiwanzani cha ngumba usiawiathi cha Uhuru Gardens vamusini Ilovi. President haitumia chathiki kulumililia muungamo wa serikali kwa thukumi sektani ya vata alani matakitali na alamethiro mukomoni wakuvemia ile oyu kana serikali ni yumbaniche kumethukise keloni cha kumina mukomo ateo maundu maito alama takitali meenda meaniwe meukonyo wandikani na Ilovia maito honeka kwa oyu undu ngwatanio yo ya KMPDO ithitwe vilumelelia. Tumeweka kwenye meza yale serikali iko tayari kufanya. Kati ya mambo nafikiri 19 serikali imekubali mambo 17. Imebaki 2 kwa sababu haiwezekani kwa mambo ya fedha, na wauliza madaktari wetu warudi kazini. Mambo tutarekebisha, uchumi tutazalisha na kila mtu atapata haki yake tukisonga mbele. Onogwe ovo President William Ruto no kulia muvia wa Labor wikithie athukumi ma misala ya nthi ni mongelo misala yo kwa kilungu cha thandatu lwayiana kwa wani wa ngwatanio ya kutetea mvata mathukumi kotu ni kana kumanwa na maumo ala meku kwa oyu athukumi ona maila kuongelwa misala kwa kilungu cha miongoli na ile 5 yulwayiana unena nyaula ngwatanio ya Eneivalua yani Federation of Kenya Employees FKE yenda The workers are struggling with a reduction in their take-home pay. But the reality is that there is no legal framework that supports general wage increases in Kenya. Anything that comes from the mouth of the president, let me tell you people, anything that the president akikusalamia jambo, that is law. So wacha tupereke president pole pole na tumuangalie tumuchunge na yeye atatuchunga. Na tunaomba yeye atupatie 22.5% or whatever he has put in his pockets. Na ndio mimi nataka sasa nimwambie waziri wetu wa Labor aite kamati ile inahusika na waketi chini, minimum wage tuongeze at least minimum by 6%, na mutaniambia vile hesabu hiyo itafanyika. Na nikumanwa na wanange kwa mpua nene wala wende ukusi wa Vailovi hondo mwena kaundi ni lengi vala President William Ruto wakunia maleve vaita na vata wa movango wa serikali wakiwa numbasi atho wa munini ula uende hati wa withi tu ikunu wakelele mwingi dongo ikuta chathineke iwetaka na veithu wa vata muvango utethie nethi halame isakine kwa kwikwatia numbasi na lato na usoveku
aingimo halao yumaende kulianlwa nende vindani the zambua nene. I think the public now appreciate even more the efforts you're making towards affordable housing. Hawa wapangaji wengi hawangetaka kuishi hapo kwa maji, kulipa 2,000, 3,000. We appreciate the need for that affordable housing in Nairobi and we support you. Wale wote ambao wanaishi katika riparian reserve tutawasaidia waondoke, kwa sababu hatutaki Mkenya apoteze maisha yake kwa mafuriko. Na tumesema wale wanaishi in our slum dwellings, they will be our first priority on matters social housing. Na kabla ya mwisho wa mwaka huu mutaziona zile nyumba nilianzisha mwaka uliopita, kwa sababu nyingi zimeanza kuwa tayari. If seeing is believing, you will begin to see, so that you can believe that we are serious on the housing plan. Na kuangaliko ningi President Ruto ni wakunea malebe mvango wa serikali wa oyua kumambia muika miana mawia de sianza haunduma na ivalua siama tukwa sianzia mitandaoni. Aiweta kieni kitu kinene mbinu wa serikali ya Kenya Kwanza chakuola muyo mwito wa unyiwe ivalua va Kenya. It is my intention that every year we should be able to send 250,000 Kenyans to work in different parts of the world, so that we can enhance and we can increase the number of people who are working abroad and also enhance our remittances from abroad. Vilingi wa mauvo kuma vamusini wa Ilovi. Nye, nito Benjamin Mwakam. Misimbe waya na yemwe kuma wodini ya mutituni ni minito kunika muno ni mbua mbingi la yende ukusiwa ndeto ila seumbuka hivi ndani jela MCA wa wodi ya mutituni Johana Munyao watongwa isieseso ya kuandikithia NND alama kunukite muno isioni sieki vadhukanyo emu ambana maovisama musalava mutune. MCA Munyao ni wakuli atongo yu onde makwatane vamwe na kutethesia NND ala makunikite muno na kutiwa matena mawikalo aingi moma ila asimika kukomanza mawiwe itina wanumbasi wa kuomboka utukuni wa kuamukia omundi. Daniel Mongela ena mauvo. MCA wa mutituni Johana Munyao na ibindani la watongwesia isizo ya kuandikithia andu ala makunikite ni mbua muno yaratwa igwendwa ni siki vothukani wodi ni ya mutituni ni maofisa ma musalaba mutuni ni wakulia serikali unumu na ngwatu ingi sitethesi enende asuna muno mandwani ya uthini ilaje mutituni nundu wa ingi moyu mekomanza itina nyumba sio kuomboka kutiwa matena mawikalo. Twende na kuthiuka wodini itu ya mutituni bala twabika abandu ni bane utui wodini ula ni twetha tuitembea na nitona nyumba mbingi ila siombokete ikanangi andu siendu kethia juma ina kundu makoma ange yume komwa na atui ange mekoma maili ndi na ni muizio munene nundu balona akoma wethingie neza na iba balokile utiwe kithekani kwa unenda ukula serikali na either mashirika ala matema serikali matetheanisie kuka kutethesia andu nundu kwina mawito maingi mathai na meyongelile uito wa kuvalukilwa ni nyumba ni miako yo nikana withie ni moka matwete matethesia andu maitu na sindu cia mbaa miako na ona sindu cia kutumia angelio na itana ni tulangilwe maina sindu cia ukomea mito na sindu kingi kwa unenda umwakulia nikana withie nitoko kwa mituki chuma kingi skulu ni ubingwa na bado kana kaikoma kailiende nondo nemeukia kana maina baundu ba ukoma okavindani kaunda tumia evinda jikukulia enende ala nomba sio sithito na mealika na ingi iketha silikite kigu muno kuthama maikese kuombokewa ni nomba isu masani mautuku na mo kwa enende ne mukulio kwa ndai yani kana withie ketha mwakola wikalite ni wona ni muthuku na ni wona mbuya ni ende na kuya o ndo ke kuya na wingi tafadhali tuikeje mesie kabainde tukeza tukatetheanisia ngewa ya kuripea nyumba kana zindu cia mwako indi ti mundu wisia utumbwa tuyenda kwasia mathayo tafadhali na itu atui twitikile ni kana withie nitakuania uito o mutui ya ukulia o kwa ndaia ketha wiona nafasi yo bandu kana ru mutatumia o utono o kumatethesia o kwevinda yi
tetha ina ngo isi ya utethania na ni kana withie no to nauma ukekala kwa mutui ona makanisa nete umakolia ketha kwa kundu na masukulu kwa kundu andu ala mathinikiwa mato naikala orumu itatumika tafadhali nitunena nini kana withie nitwatethesia andu azu ni amuma nthi ana maminite ukunika muno nomba cio cia omboka mbua yambia kiwu chambi uma nomba ethia twitito utema nthongo ikikavita oyethia nomba wikiliwa wilo keigwa kamuthanga keteka uyethia be uyara gitauma buna thamia bayo uyethia tota ona twaigwa mbuwe cune kila chambua yambia ukakita ikala kibila ni kukacha ya wea basa kumno motu ilisa kitanda tukakoma twa ukathela na pena thina nundu nyumbesu siomboka sa monza sio tuko na wina ciana no yithi athundu so koma wailite ikala nthi ukwete silano ndo beisa ila kindu kithugita kumila ndo na mbiti nikaisela baswite mbu ukethia athundu ko bada kwandiko masa monza ndio kuma saa itatu mpaka saa sita kuma za monza ndikalila kitanda ndo asiana nyumba kigwiwe kipitite twibite atulai inyumba ndingo ibalukite no ithi atuina mugo wango nundu tuthisinza kwiyau niwe kuthukite na ithi maisha maitu metha atalini Daniela Mwongela Mutongoi TV kumava uyeni Mutoni kauntini ya Masako. Kuma na mbua mbingi kwa isione kivathukanio yu andu atatu ni matiwe ni thayo isione cia Kangundo na Matungulu mwaitu wa ukuwa katika tena mwisukuwe wa kilasi cha Monza kiokoni ta umundi matiwe ni thayo itina wacho kila meuseuva cia kulikandi na kutumbi wa nthini ni ukuta wacho kisioni cha Manyanzani kuya Ngonda Matungulu nake mutumia wa miaka 85 kuma Kanzalu Kangundo ya yulu atumbiwe ni numba yake masani ma utuko na kutiwa ni thayo atongo ikivathukanio isioni cia ndwane ni maende kumya witano na ukanio kwi enenthi kwisuviana na meiso ivindani ye jambua otau kuikithia kana miako ila meikala kana kutumia ni mulumu Boni Mutisia ena mauvo Kwina na nguzi cia metho vamwe na andu ma mucii na maofisa ma serikali ala mevikite gukucia mbangeno nikana mwaitu uyu vamwe na mwisukuwe wake mesovuza choo kila kiende na kuanangika kumana na mbua mbingi ateo kwa vati nthuku malika nthini vala maise thayuo niasia kiokoni cha umuthi nitakwata report kana pe andu eli malika imane yacho na ateo vu vamwe na county government tana mituki na rescue squad ni ya respondo mituki ala tuoka na andu asuma tona kubikia na kumwa imane wiacho ona bala kwithiwa ni matutia nivoti kubikia na kuimiza andu onthe ala meba kubina masilanga ala meba kubina ithima itembake kana ala nomba cio sibwa hata si week itendumu iti ukulia batonyeka endha nomba ya kutinzeo endo kwa mutui uboyo ukomo endo bala batonne kona silikalini umuko kwitukola kwi machief utono weta kindu chuti siendi utono tetheka ti ready kwa cia thayungi kupitia masilanga na maima macho kana ithima MC wa wodi ya Tala Jackson Rakaimenda maofisa ala mathukuma mwene ndisioni cia ndoni kuthiuka kuonthe kuna kwina meisio na kuikia maovanono kana kwikithia kana nende maina likambanga ni vindani ya mbua na kukulia serikali ya county government na national government nundu twina maofisa na serikali ya national government ina silengi makelandwa na still twina community all the promoters twina maofisa maingi muno ma county government me maofisini maitu ndo na kukulia madispatchiwe malike ndwani meke mapping wizaithi kila bandu bonthe bala twethia numba kana cho kana thima nibwa either they very critical kana thithuku ni a map wata ta dangerous na yobe woli wizaithi they out of bound nundu ke kachuki kike chota kike ta chalika no kavindani kau vala mutumia waku wa miaka 85 tiwe ni thayo tina gutumbwa ni nyumba yake masane mawiyo kisioni cha Kanzalu kuya Kangundo ya yulu kivwa kisio kiimenda nende kuikirikana nyumba ila mekwikala ninzeo na kuna kwina thina mathameno kana kwisuvia na mbua kana miso ya mbua ye kwende na kusiwa mbua mbingi na umuthi kisioni cha utuini wa Chandili itwethe utina mbanga ya mutumia wita wa Joseph Chungu ulono mbake thiwe ya balukwe mbua buleli wete umuthi kyo utuku muima na ndi kilando no mukania andu inyonthe ni mukulia numbela wikwikala
etha wicimbe su ina thina iketha wakite mabali mate mabibye iketha ili ute gucingisa tatheyo ni mukulia nombe su uthame kwi macha eitho bo to kwa mutui waku kana mandu bandu angi uthamiye nunu bwino ende na kuwa ni twa kwendea na zika ndi kwenda mundu na wiba alazi athajo kana ndi kwa kioko chakwa chaku itina wambua mbinge kuwa utuku twamuka na twethia ango witu ula ni Joseph Chungu Mwenzwa atumbiwe ni nyumba yake ni mutumia mukuu na miaka mbewa miongo 8 okite miongo 9 na kwa matuko aswie enza yikala nyumbani isio weka mwana wake bauba kubangi alama muka kwa chana kuka kumusisia undu wa muka na kumunenga chei machuka saa 12 niwo masitoka makimweta na kulea kwitika kusisia ngaliko ya ikoni methia ikoni ya ombokie ya tumba nyumba yake nayo indi ya mutumba indi ithitu inacheva nundu wa kutiwa nusu witu na tuendea na kwitia kana kutavya atui maitu ona ala angi mesuviane na misio ila yetetwe ni mbua. Ofisa munene ulungamite wodi cionthe cia matungulu Cosmas Masesi athanagana serikali ya kaunti ya Masaku ni kwene na unga malama kwatite ukuno wa mbua otuna mwene nthi maithuthua kwisuviana na misio na mbanga no kana maikire kana kuinethiwa na thina munene. Mieli ni yamwa ya twa Kangundo for confirmation na ndi itwa mochari nienda ukwikithia bamu kana kaunti ya Masaku ni kwitha ina ndini wondu yu na indi kwa andu alangi na mwene ndi waba ona wa matungulu na wa Masaku onde nundu ni twise misitu ndu zeili pandu onde be na moisio twisio ndu tutona kwethuka nabo twasia moisio kana kikuto na kusia ndugetikile kiapen na indi twikosho ningi andu maitu ndu akwitha kwina mbua na mbua ne yoka na maundu maingi iki uche ingi bana moisio kwitu na ito asa tukatata kila siwila sietha siku mbingi na indi kuende ya twende na osisia onandola meba kwina mbusi alame bandu batanda bena moisio tumabetange ta county government kaunti ya Masaku nyene tobo ni mutesia Ko serikali kwisila muvyani wa kisomo eminite ukuisya muthenya wa kuvingwa kwa masukulu ngina matutha ndatu vena vata wa muvya wa kisomo na tongo yonthe serikali ni kutwaisya unenania wa undu andu ala makunikite ni mbua na makathamigwa masukulu-ni meuthamigwa kundu kungi kwa kwikala uni kwena munini wa governor kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ula waelesya ona kutwika vena vata wa masukulu kuvingwa andu ala me masukulu-ni ni mailite umandhi wa kambi ingisya kuthamia Mwangangi ane na vitali ni wa Athi River level 4 ivindani yila wakusia kunenganwe kwa miyo ya uiti ni kundi imwe ite ya kisirikali. Daniel Mongela ena mauvo. Munini wa governor nene aba sibitali ni wa Athi River level 4 ivindani la wakusia kunenganwe kwa miyo ya uiti kuma ikwatanio ni mwate ya kisirikali ni waelesya kuumuvea wa kisomo uvaniyo kuvingwa skulu chumani tuendete vyona vata wakwamba utwaisya unenania na kumana undu andu alama na athamiwe kuma misini ona matu wa maskulu ni meuthamiwa kundu kungi mekale vindane mbwa yende na ukusiwa. I know currently we have some of the displaced persons who are occupying our schools. The district security committees and our leaders will have to sit and maybe deliberate where do we take such populations in case schools are opening next week as the government has announced. Some people are debating that is not enough, but it is also dangerous to continue having our youths at home. They would rather be in school than being somewhere where we are not sure of their lives, because most of the parents getting up in the morning to go and look for something to feed themselves and the family. So in this case, I think we should not even move the dates of opening from next week, but we need to sit down together and get an alternative. The head of state has already sat with the cabinet and given directives. At least the public institutions, if they have extra land, we can move those people to such areas so that our schools can open.
onuwe bone waendea na uthingila bata wa NND kwisubia bindani ya mbua nilisekana baina bata NND kweya mwisho na kwasia mathayo. Flooding, jamani, Mungu ametupa mvua ipo. We continue and we assist each other. Please, we would rather remain with you as a person and with your family than to start organizing for your funeral. Please urge our population, those who are in areas where anything can happen as far as flooding is concerned, to move to higher grounds. Daniel Monkela, Mutongwe TV, kuma hospitalini wa Adriva level 4, Mavuko kauntini ya Masako. Isonga nambe Mutongwe iwalani ni mbungeni ya kaunti ya Masako Judas Mbilindawa ni wamwenda President William Ruto kutambo uchakuoko kwa utethio ula wathanie kwiandu ala manakitikiwe ni mbanga ya kiwu kisioni cha maimahiu wa kumakia nyumba umavikia NND kaunti ya Masako ni kwithiwa NND kaunti nuno ne yakuniku muno kumana na mbua ino na vala nyumba mbingi ivikiite na uvaluka kaunti ino mbili ane na vilingi wa mauvo kavindani kale tambukite isioni cia masewane matu itina wanomba kauta kuvaluka kumana na mbua mbingi ile komie yuite utukuni wa kwa mukia omonde. Ben Musau no kutuelesya. Dongo yino yiweta NND aingi kauntini ya Masako tamaviki tena ukunika mono kumana na mbuela yende na kuwa vena vata wa serikali nene utongo ini wake President William Ruto kutambu ichakuoko kwa utethio na kumaki ya NND nyumba la maviki tena kwase nyumba sio otondo unethiwe achadha na kauntini ya Nakuru. Nenda umya wito kwa musumbe wa ito wa ya Kenya, His Excellency William Samoei Ruto. Ulani wa musumbe timwendete muno. Nitiuye kana silangele to dile ba ya beta wa maimayu. Kana ba beta wa kijabe na ya kuandu. Nitiuye neza ne waise kana no kwake andu asu. Na no ko matethesi. Na nenda mukuli okwanda ya uitethesi andu ba maimayu. Tabadhali ko kwito county ni ya Masako tena andu aingi muno pyo ma affecti woni mbue no mesiyola kuwa ingira balukate no nange meulika osione nange megwe masilanga tikula sio kwanda hiyo excellence oisoti andu asu ndokolo na andu mama Masako ata okulia na yetsi on the with all humility tabadhali uyake andu aya tabadhali ndokolo nivi. I'm very sure as a county the governor wa Masako she is very much concerned about what is happening in the county. Oingi MC Ndawa ni wathingilela wito na wa governor wa county ya Masako Mwandu wa Vinyandeti wa komenda NND alama tumia sio sia kuinza misini yo na sio muisioni wa kuomboka kwitha memetho uni itina wa NND musini umwe kwa sia mathayo itina wa kutumbwa ni cho isioni sia matungulu county ni ya Masako. Kila mundu ena duty la ku make sure when it's safe eba lawe na ne watu ya temo tavika na alame utume asio sia maima kula kubwanda kundu kololo embe batoneka mama ande ndo meibanga ndo isioni twikie tasio imaziko wandu ne azake yokoni cha omundi matungulu ando malika choni kebeti na mwezo kuona ti mwezo kuwa muni mwezo kuwa na miaka 19 na ndo azima maima ndo meumwa le ya mathayo mone mindie na hivyo watu hatutabia andu maitu kila mundu embe extra careful kila kingi numba kila mundu ukuona ibwa taina mwaleka tabadhali onakababo weto kwa mutui kila kingi nitathio kama silanga maitu itaona silanga laita wa kwa nzambo kanena tumeta aso lai kama tuo na sio silanga ambe atwenzie itaona silanga ziba laki ukibikie talenda ukuli ando la meithe wa silanga esu tabadhali silanga zu ina kiu kingi na kiu inikezi mbuye kongeleka na itula andu ala mwitheo nemukulia kwa ndai hata badhali one numwe batange bala mutu wite bakubi na mbuzi na muhimba mwe extra careful kwa mina utuka iba iko kila kanda ayongo kula siando maitu wewe ona muzee oke mutukie kala komelanga liko yengi urana amba ukwatie kwani manaka ba muzee zuwa muona etha kuti alame ukila twanda mundu akaina kanda. Umwe wa NND alama vikie na uvalukilwa ni nyumba ni wa mwenda musumbe William Ruto vamwe na andu mango ya lau kulikelela
na kumutethesia. Hii nyumba ni yangu, nilipatwa na mvua mingi ikabomoka. Sasa kumenyesha kabisa, nimekosa makao, hata hakuna mahali tunaweza lala, hakuna mahali tunaweza pikia. Sasa natafuta tu msaada, mtu yeyote mwenye anaweza nisaidia anisaidie nipate mahali tunaweza lala na watoto wangu. Sasa tunakimbilia kwa majirani nipate mahali tunaweza lala ama tupate chakula tukule, sababu kila kitu imeharibika kabisa. Hakuna chakula, hakuna nini, vyombo zangu zote zimeharibika, zimegongwa na mawe, kila kitu. Mnaona penye kuna huku kumetapakaa kila kitu. Sina kitu kwa saa hii, nakimbilia mwenye anaweza nisaidia mnisaidie. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Musau. Museisa mwendo watu elekanya na Mauvoo asuma Ben Musau tuambe kwa saudho mwone tusiwakethe chendu kadhibasa. Mundu losa kuwa yembe timwini. Mundu wa wiyane ona wa munenga yembe yeba manyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo. Usu ni mundu wesi nesa kana umandhi ndui chenga. Maundu mesi te kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda. Kindu taki kenda passion. Kenda passion. Alafu sainge talanta. Nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangu atamakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu na ketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiba maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku Wambe otu mangomboka pe kwata yutu ebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach kilobi manduga la matemange ngobo ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata Plensi kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwida ni baba na ndukiatikele kutulwa ngoni ando niwe wisi wala umete na kula wendete wea Komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambe ya saa 12 na nateka miongo ena pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. G-Music yikwetea mapenzi tileu wa Savo Boys Banda. Wenda mboya moye wende dikanisa nisomemba hivyo ndange wende twike father. Ni wenda mboya moye wende dikanisa nisomemba hivyo ndange wende twike father. Kukwata wathiuno simoni yaku vinyia star inya noti imwe star itano nyanya thandatu hash na uyike hapini yaku ya M-Pesa. Imondongwana mandenu mateufa. Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior account. Pingwa Hippo Junior account umunde ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa metuke. Tane ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana fande kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mpinge thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ile nyanya muonza nyanya muonza kenda muonza ile kwa ubombe yange. Nikalivu ingi mwesaisa mwendo tusonge nambe. Maundu maukui kuma ilovi kuthika ngundo ni maungamia itina waki wicha usi wa athi kuvinga lelo kuya Joskana Kamulu wala utalo munene wa NND makwamie kisioni ki na maofisa mavolisi mavika kuikithia kanavai NND me kuinganisya.
Serikali saidia. Wapi? Saidia na hapa ni danger bana. Mudhana ni wa wiyo ni kuyembua kwambilila saa 12 mpaka utuku mwima na mpaka mudhanani wa mundi twatato lilia adhisio ndo yusie kiuni pikito pinga na tukulia serikali itethesia ndwala makwati weni mukaza toyo ndu watato lilia hini road block paingale vita between the Kangundo na ilingi di Nairobi na nenge wananchi me babani atiribu na tukulia serikali si account wize ya malelwa la motemwa wize la nimonele lwan drainage na nzela ya elite na malelo mayiki wakarabati nundu si wilambingi adhi ya bigia kuete ibigioko kabigio binga nundu wakwidhi wa mabalabala metemwa matena drainage. Kama vile mnavyoona maji imejaa kwa ardhi, so tungeomba wenye wako Nairobi wajichunge sana kukuja pande hii. Juu maji ni mingi sana, wajichunge sana, watu wajichunge sana. Sasa maofisa wako hapa wanazuia watu wasipite pande hii, juu watu wamekuja kuangalia maji venye iko. Next mimi nimekuwa hapa kitu saa 1 asubuhi wakati maji ilikuwa bado haijaanza kufurika. Cha kushangaza nimevuga huku mara kama 4 ya 5 nikitaka kuvuga huku maji yakawa yameshafurika mahali hapa, na kama sisi drivers kazi yetu imeshuka chini. Sasa hivi hatuna kazi saa hizi, hauwezi beba watu na wale wamefikishwa pande ngambo ile nyingine wanashukishwa, wale wa pande hii wanashukishwa, so kazi iko chini. Kile tungeomba tu serikali ya kaunti ya Machakos itusaidie, at least vile wamefika hapa tunafurahi sana, na wangependa sana kuwa waangalifu kama wazazi sababu ya watoto. Vile mnavyoona vile maji imejaa hapa, mtoto unajua anaweza sukuma mwenzake na tokomee ndani ya maji, so tunaomba serikali ya kaunti ya Machakos iweze kutusaidia. Na hii daraja wakati kabla maji hajafunika ilikuwa inatingika. Hii daraja imekatika mara 3. So wakati hiyo maji ilikuwa inapiga hiyo daraja ulikuwa unaona ikitingika. Kwa hivyo hii daraja inafaa ishughulikiwe kabla haijafanya maafa. Ula mutandithia wa kunda kindu musieni wa Kitui Dominic Malusi ni walasimika kuvetanga mali yake nyumbani siake sia ukombo ithaka na guest house ile vithukiwe utukuni wa kwamukia omonde ne nguthu ya andu matanamba umanika na mombo wanganguta sianguta isuku mana na ngusanisio sia ploti isu kati wake na musi wa gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe. Malusi ainena na andiki mama uvoni wa wetakana ona kwithi wa ananewe court order mali yake ndikana ngwe nguthu ya andu asu ni maindio uvitukanu na muamulo wa koti kindu kila tamu lasimithia kuveta mali yake nyumbani isu siake kwa uya wako vithuki wa ingi na kukwata wasio munenange mbe. Onesmus Talo ena mauvo. Dominic Malusi mutandithia wa musini wa Kitui wala withetwa nyumba cia gukombwethia kana guest house sokoni wa kunda kindu musini wa Kitui wala asimika kuvetanga mali yake nyumbani isu kumana na vithuki eletwa iwo tuko ni nguthu ya andu mateskania na kuombwanga nguta cia nyumba isu siake kumana ngusanisi cia plot isu na ila sio kana nyawe na musi wa gavana wa kaunti ya Kitui. Ni mwikali wa bakunda kindu na nina nyumba ita guest house bani tawendano kulingana na bala nina die na mudabizia kana nyumba yakwa ni kukunwa nina ndiye polisi na nanewe court order nina ndiye court order yo, lakini nyumba yakwa suo saa 11 ni ukia ya kunwa na askari mebo ma district na mo makuka na askari la mandi onyeche maizio kama ethenge ne ya kunwa yana nganywa kila kindu kyonze inye niba nende na guma rujize musi yakwa. Malusi na andiki mama vono wetakana rofiketi na kunengwa court order mali yake ndika kiitoe mubaka amanye owo wa plot isu na neba bala withwa ali kile kiwanza ne chene indo uhonde tona edukeswa. Malusi osetambie kumana via wa kukwata wasi munene ethiwa alama twaisi kiko kini matona kusiokilia ingi na kwenda ya kutwaisi wanange ku ndeno wa nyumba isu yake gugwamia kwa ni mwene evika muneno bageza musi yakwa nundu yu geze ne existe muno bika ma baby cia mwaki kana mabangi data
yugo unye na mwagume mi yakobo yo koti ne ka mwanundu this matter e kotini tie ni nayo bano na ni na court order yakana baigiru jalonde mwezi wa kwa na yawo baile kwende ya adio tunane go to 14 days yadala pide twa kwa tiani chekela kindu kotini inye dino nduke ndo na kueta mbe wabu wako nyino kuthanya mi yakwa wenga iwe ula wanengie akanengeza mwingi nundu nyene kwa tazia ngai na ndiye bandu na thukuma ngandi kwa mbeza ngathukuma mbeza ndiye andi kwa ni account ngthukuma kwa account kwa na kindu ngida kubaitania inye ngai no kambo ndo ngeitsa mwito ni kwa store okulangwa na weyonge nikathukuma Malusi wetakana musi wa gavana wa kaunti ya Kitui niwe wina ngusanisi nake ndeni wa buloti isu na enda kumanya niva wosete buloti yene nondo wetakana nekalite ndeni wa buloti bandu wa miaka 17 kuma anengwa ni Kitui municipality kuma mwaka na wangilile na itatu bewa serikali ya kaunti kwa mbesi ngusanisi hivi siedheto vo bala NND maendelea kumania kiko keu makienda ndia ila siailete siatiwe vate kutumia kidhoika na kwa nangamali ya mwenende. Nikiwa pale kwa hii nyumba ya ndugu yangu Dominic, nilisikia watu wanakonga pande ya nyuma na nyundo. Nikakimbia hapo nikauliza ni nini inaendelea hapa. Ukatokea jamaa mmoja mrefu sana. Akaniambia wale wako hapo ndani kila mmoja atakuba saa hii. Na mimi nikaambia ule mama alikuwa hapo kwa hiyo nyumba anakondesha hiyo guest, tutoke tukimbie. Ili vote Bingwa Movomo Tongo TV kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Umwe kati wa NND alama na vonokie mbangani ya bomu kuya kisioni ta Elwak kaunti ya Mandera ni maelesia undu maundu manethi we muthanani wa kwambililia na balambe wa andu 10 yu mavikie kwa samadhayo mo kumuno na mbanga madhumbiti ni mwikali wa wodi ya Chomedha na mwingi ya udhuloni wa Sua na ulawa kule silikali kuisilamu vya wa usesi yiki ni ya lulumelia isese na ukanda NND maeke kwa samadhayo kuisilanzia siya kuwawa lina musangie na mauvo. Nena na kameme kaka mabisa kamutongo imadhumbiti ni waweta kana muthenyani uwa wakwambililia mwakilieta kawaida kuthivala ekali na alamadho kumama uya mami yako muumbaniano kenda kwetela kuiweani na wala mwendo wa saile mbomu ila ya iyolua ikase ya tuikie na kuwa mamu nange kukwata maume sio taundu kuelesia. Nitunethiwe na mbanga kuya Mandera, kaunti ya Mandera bandu wetu Elwak. Saile kutsia kwa jane kunethiwe na Kiliboko. Na kuna yando inge makwito twena moku na indi wo nina ibakube kindu kikiliboka na kina omisi andwa inge na indi undosu onze nutanambia ni yote yani sia kuma ku alama hospitali matwa wa mem Kenyatta na alama mawanjia yandweli na indi kuma kuni nena ndamanie na ndwazu weo sai itano mpaka Nairobi atunethia Wanangere ni wona tuosivau na twandamana nake mpaka moshari na maundu monze ala maneka wavu ni wonekie na atiavikia komanyakana kila mumwe ni waigwa pala bailile kavindanikani wakule serikali eliosese inokenda kuikithekana mathayo mainenzini masuvika onduma na serikali kutethesia ikaliala misio ikitikiwe ni mbanga na uyo voni twatambuka wodini ya Chomethana na ila kiomo kiethani ni mwingi othiloni wa Sua vala misili ivikiite kutiwa ni endo mona ala meiwe kwa chomono misini mwana usu ni wana iwa ito muko na nona tutetha tia katika visi na maundu alangi na mutabia nona ndethesia we mwana wakwa somea nzuli secondary na nona ndethesia visi ungi nona minye popona nukwendo ikosi na ndo mtwaze kabunye kula serikali hivi tuino kwati mandeze kuanzia shonza ila masonya anagi tabuti kubu nekala unebiwe ne atiyesu anuna tukumiteneza mungu be mwana wake walungu amina chuma nanywe yani na mubea mungu bezu mawokelia timwambia mama tangu kana kata nyene na ina mubea kwake mungu naendeze uya wa mzio wake no ndio manye miaka ndulo kwa na tiana Jesu kulu umwe university teokeka wo wana ungwa zonanga na mwana osu mwesu kama kwata
Hindi nundu ngai nuthukuma na numonete utonyi ningona muthukumite na nyeni na muthea mwingi timu nesu kio kia enenze ayo kana serikali matethese gharama ya kuthika endomo onduma na kutethesa kusomethia ciana ila ciati wakati wa mavata angi. Kuna fee, kuna nyumba, kuna chakula. Hiyo ilikuwa kazi ya baba na yuko kama naweza pata mtu anaweza saidia hiyo watoto wasome, na kama kuna kitu kingine tunaweza pata kama chakula. Hiyo nyumba yetu ilikuwa imebomoka saidi na hiyo nyingine, na mzee alikuwa ameinua kidogo, hainjaisha, iko tu hapo, ameacha tu ikiwa hivyo. Na Dorcas Muyathi ni umukati wala endomo mavikie ukwata maumisi na vala wai ya serikali ya wau ama vikie kwetu masivitali ni meo kuvini no kendo endomo mavikie kumona mauweta gharama ya kuvika kauntini iya Mandera kumona tanene mono na wala matena utonyi tumeanziezu ya kwizina na kumo yale ina mbeza mbingi tunatete kwindu vyutu twakana skulu nundu ibarua sina ina thina na akuka kumia anegi na chumwa kimwe utatuma kindu wethia kwaua kuzimiti ndukoroke kako tindia kibutindia yo anendete okabia bwa bwibyani nango atoneka munyu gwithe kuma gwithie twithona mathina ninyete kunye na telemethe ona nyindi wale uogika yutu ya serikali kana itwetangie bakubina ya tunga mengarama ya ugiti bano tutonyo thinye no nithi umubyubizete unge waiweti wilobi Zago minomo ni the anziani. Serikali kwisila muvia wa usese ino yende no kulo iki ile kanani ya dhingili la muwu muno isi unesia Mandera kati wa kaunti ingine ukaenda kuiki ile kanani enzi maina vikia na kuasia madhayu mo kuripote vlingi wa mauvo kuwa mwingi udhiloni wasuwa kaunti ni Kitui Nelina Musangi. Wala anini mbungeni ya Kitui Alex Nganga ni wa munenga gavana wa kaunti yesu Dr. Julius Malombe masaa miongwe na nana kuthinikia mo wa kiwu taunini ya Kitui na mwingi na ila sithi tuite na kiwu vandu vya miai eleme vitu. Nganga ainina na andiki mama uvoni wa mwenda gavana Malombe au mile sanzo na kuweta kitumi cha kutilwa kwa kiwu kumasilangani wa masinga kindu kila enende musini wa Kitui na mwingi maende na kunyama ni mo wa kiwu wala na mo enende musini wa Kitui maelese muisho ula umekumbelite kumana na mwa wa kiwu Kitui na kuweta memo ishoni wa mwa uu na kuasia ateja ndini wa viasala sio kumana na mwa wa kiwu pamwena eko yingi ila imekumbelite. Onesimus Chalo ena mauvo. MC award ya miambani ile Kitui cha Katiba kaunti na Kitui Alex Nganga ningi mutongo wala ni mbungeni ya kaunti ya Kitui na mwenda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe au mlena kuweta mwa waki umusini wa Kitui na lo mwingi wete tunicha bandu bami ili serikali yake kilete na enendi na maende na kunyama embu wa kwanda yuwie ila tuisi tauni ya mwingi na tauni ya Kitui ila nene mpyo soko hizo nisio nene sithi to ni tena kibu kwa ebinda ya miyili ona ya mwingi ni yuwie kwanda imavikite miye tatu na nyone mwezi mbuga ya uwa na mbuga ya uwa ya muthembo ni kuka na mawatha maingi ngina ni tuisi nesa oyo na tuisi ulondo kuile netu tutaviswe na andu ala ma serikali nene na muno muvia wa uiti matakitali ni makomete sibitali situ kwe uiti matakitali makomete kuno tui masokoni na nomba ila tuikala kuno tauni kwe kiwu yu oyu twakwata uwu muthuku tola witwa wa kipindu bintu nundo tuina kiwu andu maitu mathiba. Nganga inena nandiki mama bono wa munengi gavana wa kaunti ya Kitui masaa miongwana na nyanya awete niki kiwu cha tiluku masilangano wa masinga na kwenda thinike thina usu kwa mitoki onethia gavana ni wisi uya wa masivitali nobo wa matakitali no unena niswa bandu bangi ni wisi neza we mwene kana ni mokoni make ni mokoni ma serikali yake kwithia aithie kivu stima kuya masinda andu maitu makaendea kukwata kiwu na niendo mutavyo kwanda yasionze gavana witu na munenge masaa 48 masaa miongwena na nana tiwe kivuki mwingi kana kivutu haki tui ni chakwatikana na twaima etu unena ni andu ala mekala ba haki tui ne umwe tithi kwake atubingo yebu visini tutavekivu nondo ethia no bingi mbesa na mbesa isu ni sio utumwa
timota irwa masinga ni kana andu maitu makwate kivu bikitu byokwati atunenge kivu na wako ikalata ibastima na mwenende wa musini wa Kitui ni maelesia memwisio munene wake kwa kumana mwa wa Kivu vala menda thina uthinikiwe vala menda serikali kunengana ilivoti kumila thina utena kukilia vala nende mendena kunyama na mwatandiria musini wa Kitui ni maweta mendena kutala wasio kumana kwa makastoma kumana mwa wa Kivu thini wa biasala sio si hakuna kindu chume ya Kivu vitu wala tuena madhara tu na mono wala mego katika account ngondo tuena Kivu sio si hakuna kindu tutume ya Kivu ila kila Kivu kivo seno ne soko abiria mitu mangale ne akaji mabika mena mathina numba enen plot ni mavinje numba sio andu mathina kuthina ona kuage mamimba mya ku town Kivu kina thina andu nemakuone taibu ingi ni maweta kana ene mambesi kutumia Kivu kiteke sio kumana mwa wa Kivu musini wa Kitui na kwikia wima wa mwisio ni munene town ya Kitui ithiukitwe ni maofisi ala mathuku maundu monthe ma county government kwina tukola maofisi matana Kivu pateba no mundu na kwitethia twina kimako kingi ngoni ni tukwananga mothiuluko maitu ma county ma town ya Kitui kuni tukwenda Kivu nikienda Kivu choka withe ni chalika maofisi na maofisi ni mathuku matana wasiwasi ko ni twe ya county government ya Kitui itwete Kivu withe ni twethia moko ni maseo ma kiutheu wa wima wa kimwe Dilivote ablingwa Movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo Ngwatanio ya tandithia kuma mbaini ya Mukamba sub-county ya Changamwe ni ya kulia vethi wena ngwatanio kwimbai ya Mukamba kisioni kiutanzia imwe ya kukilania kiutandithia ovamana kukwatiania kumatethia alama teto na taamwaitu na siana kuisilanzia si kivathukanio Alex Chalo na ulani mwene kivila wa ngwatanio ini wawetakana ni meithitwe na milati kivathukanio na ila itongwe weni umwe wa Fred Googs na ulani memba wa ngwatanio kutethesia alama teto na valawo umwe witano kwimbai ya Mukamba kulika ngwatanio ni kana maendese milati ya kumutethia mwenendi kwenda nondo nitukosete Chelsea onde cha MCS women rep ma MP kindu kila tukwithia tuyenda oyu kila tutumie tuomba no monde we muthana wa Labor Day ni tumbanye Mukamba twibiga 2027 twithia na wasiomwe withia no tukwata ma MCS katika wards cionthe tukawata MP na kana weza kwithia nitwethia twina umoja ithe twenda unity ya Akamba na teacher Ngamwe peke yake. We are trying to unite Kamba unity community all in Kenya nikana withia tina ngwatanio na nititona kutethania ithe tambai ya Kamba oyu tina plan cia ulika siasa ni cia Changamwe titethia mbai ya Mukamba tite kwenda ndu ba yambe undu wa umelombe tuka impress lakini for now tendo tethia mbai ya Mukamba na tiunganisha mbai ya Mukamba withie baikana ka Mukamba keba ke uyu batwa basari ba yana ka yemo school ka batwa basari tu somethia mundu emwo ni tukuitithia mundu kwiwe wewe nundu kwinucha ni tukumwinukisia tite undu tikwenda lakini in future no twisa umantho undu tukwika nikana wiseithia pia tina representative yitu ba Changamwe chani ugesaithia ni tisi titoma usemba ba nundu kwao yu Akamba ti ateme chani tina representatives pa mutani kwitu twende na ku encourage akalangi mataneso to join majoin the supportive team nikana twithia na mama undoni na tuijoin aume tujoin aume maitu pia with the volume ya agenda nayo ni a represent ni saa 4:19 no sunu gwo muthia gwa vilingi wa Mavonye ni tawa Caroline mweni wa muteti na nethi wanditethia ni ciana ke Teresia Mwende tunamuvia we mwana kwa kumuseisha mwendo ni kwithwa watambanya na itunthini wa vilingi wa Mavo tuikwendea utuku wa kwaila